Yọ̀wọ́ kúrò nígbè wọ́n shiny shiny no wá dé o ọ̀gbẹ́ni yọtọ̀ ọjọ́ wẹ́gbà sẹ̀lẹ̀ o kọ́nẹ̀ nùwà ẹ̀ẹ́nẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọwọ́ àmúrẹ̀ rẹ̀ díàn ni màá wá jẹ́ rẹ̀ díàn iye donu zomo shiny wíyẹn ní díjọ́bọ̀ iṣẹ́ ṣì ní pẹ́pọ̀ yẹn gbàdíjọ́bọ̀ ìjọbọ̀ yẹn gbàgbà lọ́nà wà rí eré o yẹn káyà grow ìmẹ́kẹ̀ náà grow rí o ẹ̀rí ọ̀ni ọ̀pá bí jẹ́ mẹ́ iye donu zomo mẹ́ wà á dé ẹ̀ẹ́nẹ̀kẹ̀rẹ̀ okò náà wà rí 500,000 na ẹ̀ẹ́tọ̀ yàrá sí wa ẹ̀ẹ́tọ̀ yàrá sí school ẹ̀ẹ́yà wẹ́mi rọ̀pà just for your pocket money na yari lai oda fun e wa ha oda fun e we na je na my people iga sika mu je mana no wa da me no wa dege oda fun e we no wa ga ri ne o we no ga ri ne do poru iwa do poru we no ga ri ne we yin no emi no gbe ori yen wo ga no wa o wa mi yan ho ene kere we yen ma ha mu wa gi yen seti kokoko we no ga ri ne we yin ne gbe yen we to ha hwe odigo wa de o e na do poru ma wa we no ga zigo nation then yen na ragbon yen ma tu yen no pe ma tu tu wa na wo wa do zigo we yin ne gbe yen we hwe wa digo e ne kere o ma to oge ri ra na mi je me o ma to oge o mi go jo hun o ko na mi go jo hun no wa de o jo wo ko ro ni gbe wa je oji shine oda for we no la wo wa o wi yen iku awe am equal to the task o wi yen mahama we yen set gba oge we o wi go ni yen ri enu we o wi yen ari ene ma mi o we ta han yen ke wa gwa we domosa e pa wa nwa me a e pa to atota o we ri han ta mi yen o wi yen matere ke o wi yen matere worry o wi yen na we ni yen na o we ga roe o we be ni yen use o wa o we o wo duhu jo mari o to o kole nu wa shine no bi on di gere gbe te o si oko jebo shiny wo wa set si oko na jebo onda for we when he has sisi nu o wu wa no han zigo ni o we yin ni gbe egbore ri yen o wo ga no wa o we de ni yamu wo jo hun o we tin yen ta we tin yen set chest o wi yen no bia keke no so ladian we walare wa do happy ne o wi sisi yen ma so ladian o wi we no bia ni we no ho ni no ri go ge owo kin yen de ni yen ma na gbe asejo o we yin mi no ne gbin yen o wo si we ko to o we yin ne gbin yen o we to hyo wo digo o because yen ma wa ene kere o me kuna kon mo na kon si chonchi ene kere social media mo re media eri oda fo egbe yo do we no ga we because yen ma gyo bia yen ma gyo wo no gi ri obog gbara mi yen ta yen no bia no nya gwa owu wa mu dia khenye o owu wa mu dia khenye o ido kporu igwa kporu hia inwina me gwa nwina na emi no da fo eta do tamowa o vie desese no o bia no mi go joku ohun wa na ri obog gbara emi no ta wa ga ri obog gbara o wi yan ya gwi me enika o owi yan agwi me nika o no wa di yen kporu no so gbowa di yen ka mu wa gwo ni yen ri ejogwa igi yen ri go ne owi yan ba go no wa eji go ne o we betere ri yan agwi na owi yan na be ni yan agwi na o wa me seto we na ade we no bia ni we na ri go re na ri ejo o we tin yan akwi wo di go owi yen ma go no wa ri go ne o we betimi yan me gbezo na emi ni egbe no wo kunye hu owo kunye we agwagwa yin no bia no ri yen jo wa yin kere gbe ni yen ayen mo owu ga ri go ne owu mu gbe o owu guge owu no we guge o na ebo ni eyin yo wa yin no iguge o eyin no ta eyin do ta mo wa o bia no yen egbe no o bia na o ri go gie no yari e bai omo no ma bie ona wi yan mu koko area ide we sese a area ide we sese omo ni yen be bie oda sun ahian yo hian re na upo paje na omo ni hian yo hian re o bia na wa mo ona mo ho na a o be ne o wore ho na o bia no be hia no hu o ho na wo mase o ho na wo na wa hu igo ya fefefe no wa mi we bo no wa mu giye o ho na mia we o bia na o be me be dia be no na mo we bo e lo we bo na wa no igo to wa ri ne money steady a wa ri e be salary we
take it all iwe ke no lerie agwa withdraw unless e de wina uga wina emi no ja we wina igo ni ta wa withdraw e account we o na ma o ma ho ni o wi yen de ni social media no dori jo boni yen ona so ade o da fun egwu wa ga we awon wa jo wa yen dia o wa mi yen ho o we because yen tene o ni yen rie we yen o ma owe manire social media nya rijo boni yen owo were rijo bonefo ne owo mu dia o owe kenu na rigo ni owe tin ya ha me ekeni na amu igo jo hu emi ne gbowinya ne family oginya ni ya pi wo digo ni o hey na when daughter no let am wa because yen wu wa so wa me go na fi lokwa iju wa eru wa otun wa won me agbeyan wa ma we se niyan ohono mi igo rere no da fun eri ne owo ma se ohun nu mo igio wa ya fefefe una mu ne gboko veri oni o ma je be se o tamawe ohun no ma se ti rie 1000 naira no ya he 2000 obewe na gbanari ave de so pa nu we iwu ne na no na do ha ma we se o odo bo wa ori eweji e rent ro wo collect o bia ni mai ni go ni hia o pay ile school o pay ile vai ori moto ori e yo wo bo de nous igwa lo rien na ho de nous igwa lo rien ima hen shani wo seti wa si o ligi lele yana wo seti wa si eti lele yana o ma ka be when we peace with other for when do we han grow make no grow ri e ugitania ama we to han do tan e business e mi anti e career wo han we career when I got tired do we an we mi no ta e ba hell omo na ene wan ma ita no de na we who can make a peace with other from when we make a peace with other from when utama we wala wo support me abi fancy yan wa like me any go azigo yan ga ri enu but na je na do ko nerere gba no kan dori go no e se ni do ko na mu go jo hun no ewe e da fin ye ti ye respectable wa no dori go no we single mother eso bo no filigo kwa enyi ari enu wa gwi o yen ge gbeni wa kwa ze but we jere we emine she wo da fun e na du we mi wo da fun we de we boni manje na o bia no ri go no wa ki go mu yo wo han bo ero ja ne ya shiny ja ne ya no winner o any winner ni government gba oge o because any ni ya ya si go gwa emi ro paro ni ya hasa o si ya na wa feeling ya jo gwa na ni any mo na dia ewe bo na ya mo ni ya gwa fiefu finya fo wa because ya jinya gbeku ye wo na adam ehinya aho adam eho so bia no wa we jo bona no we emi o paro no ha wo nu na we hana agogo no hana we o da for we say was that gbeme de mi social media kan yi unu we 100,000 500,000 o we head ogogoji o we head okpo mi nyaji e to aye we ka wo yan ma we mi ro pa mare ma emi no da for e ta we ndo ya kporu ma wa o wonu wa ga ze o wu wa ga ze o wetin ya gwi me e bo pa nya no biye o wetin ya gwi me emi no re gbo yan emi no wa wi yen de ya we wo te do no wa do te na when do kporu ma wa share you wa hia ge o su wa boss you wa we hia o when yen do brain wash you wa no wa make na ton yin wa ri no me na hai ton e ba we no di go ge shan when e moto be we bo mana shan ye wa bon we le ya hia shan pay go wa moti ga gba be mana tu ha asa mana asa before we can nya fi we fo ne u pa no mana pay afia yo won amen no mana hasa afia azige bie ba ni won o me go no aze oda fon gware o na do tamu wa when do ya kporu ma wa I ga si kan mu je ma no wa dem no da fon eta or when no working you get inside or we yan asset we ani ya no gwazi ge bie abo ya ha mu wa no wa ri wa gege o wa ri la wa ya ma gi wa do to yin shan wa he ton e ba na to da fon egbe a bo ri we he na ori go ge oni jo wa ukpa beje ikpe so wa rewe bo na 2 years yan ma la wa wo han wa ro wa e business wa ke no wo han wa ko ya live here o yere e sha wo masinye de ni okpa no wa han u do u ne na no han na do se sha o no han na do ha mo wa wese o ma na ri $500,000 ge ne koma vu ini go we han do ri ne na no ko han na vu na ini go we han se ti do ri ge no han na do ha mo we wese o bia di moto yo wo bo o mo wa mu jo ba o ha si go wa o ha si ge school fees ami o di ge ba egwe pocket money wo ma ye se de mi na ha wu no na ini go we no ri egwe be moti no wa mo di yo salary no mu gwe a o we je bi aro dukun e ri o to
ikporu ne o na we di dota mo wa ri yen o oko wa ke mi ne eyin oge o